Kublai phibara session part te kane ketika cimpetip ya ki khubor lajkam palapan mi deka SBI lane State Bank of India bat kalapan mi hadu sans pa sap hui teligi post baro bat jak ni ki post ba phiya ban apply ke ya ki balapan dep ya ka graduate sajrong kila ban apply deka SBI lane State Bank of India kala khot online application ya ki post SBI probationary officer te kelas state ban submit ya ki application kandai hadu ka khatsau terek ujulai arajar arpsan ki post ki balat kadai hadu sanspa sapoi tuli ki post baro batna kamata ki SC prapo tuli ki post na kamata ki ST nyu pula tuli ki post baro na kamata ki OBC chispa alai psan tuli ki post na kamata ki EWS sanpo tuli ki post bat general arspa tuli ki post baro tekine ki deki post balaphi ala ki jong ki kategori nang takas nem ba phi aban apply ya kini ki post kadai arpois nem hadu ulai pus nem nang ta kandon ru ka age relaxation hadu sans nem ya ki ST candidate sans nem kamut ba hadu ulai sans nem ba phi aban apply nang ta ka jingseu pad ya kini ki post kadai sapu prajar sauspa prapotingka haka sibnai hadu prap sanhajar knaispa arpau haka sibnai bat plus ru sakiwai kaluan spinyo nang ta ka qualification pat ya kini post kadai graduate in any discipline from a recognized university or equivalent te phidei ban pendep ya ka graduate sajrong hakan ka stream arts lane sayan lane commerce batna kamta ki candidate ki badai jong ka final year ru lane last semester ru kila ban apply bat ki kandidat ki bala pendep ya ka jingpule haki medical lane engineering serta akuntan ru kila ban apply tekum no ban apply ya kini ki post interest and eligible candidate can apply online through SBI recruitment portal nadu ka arpsotrik ujon hadu ka kasotrik ujulai arajar absan teka jingseu ya ki by application fee ya kini ki post ya ki wei ki kategori kadai news pa asan pau tingka batna kamta ki ST SC PWBD candidate kadai free amdon kam banseu ya ka by application kadai free tetang kini kicing petip hak badai bat kini ki post keblai sibon